Okay, dagiti pa po ito mga pangablaaw. Kuya Jun and Balong, John Mark, Happy New Year. Kada kayo amin, dito 97.7 Sweet Radio Station, Kuya. Kablaawan nyo man, ti familia kita Purok 7, Buena Vista, Santiago City. Ni Danny Santiago, manarimaan ti Ragrag Sakda nga aghap Happy New Year. At daag ka na ngayon, nadumdum nga Kuya, dita ako katanang pukaw, dita pipindag. Didak lang nga makikita ko na. Aha. Thank you Kuya ti Anos yung amang basa ti kablao. Kung more power and God bless ka ti amen. Ti karupayo from Bologna, Italy. Bologna. Talagang ang Bologna dito? Siyempre ni ading Sonia Castillo Santiago. Ayan, good afternoon Apo. Kata kayo aming dito Italy. Kata ipagpaisikat na makang kaading ni Manong Julito pala kay I'm not sure if he is listening right now. Pero iti kanito nga na pang kami di Pangasinan, di ayan da ating Venus, di anong nga parte di James? Binalonan Pangasinan kat apo nagado iti tumtum nga kaya gayam kada kami di bubuya kada kita videos may iso nga naragsakan damot iti nakita da kami kan lang iganda kami. We performed live tapo di Pangasinan tada iti Timusay gayam ko naman lang yun ang Timusay tay ni Apo Dominador Mindaros nga tatang ni ating Venus Fifi Mindaros may samat Apo kadagiti karuba tayo dito nga at dalatang Omar Arobayan no kasi nga da programa tayo Balong kakikan tayo man kung nanata Jai GSM Blue para kinantik nga kakaiso na nga nagpasyar dito sa Santo Niño ang adanan Isabela. Wow, talaga anong kanta? GSM Blue. Sige, bumasa ka pa eh. Kawanas. Ay, agad yung kablawan ba? Dagi, taga Villa Carmen tata. Timpoy nga, nabigir ka na blawan, tam water lily. Ha? Ikatugangak, ni nanay mo. Wan, kablawak Apo, amin dagiti dumdum nga kita Villa Carmen. Ramon Isabela. Wow. Nang runa dito puro 4. Pangpangulwan ni Apo kagawad Julora and Pastor. Dito balay mi ni nanay ko Lourdes. Di balayo. Ay baka napanda mo jenda mami. Well, napanda di jaya po ganun pa para dapat. Meron nga dumong ditang dito puro 1, puro 2, 3, 4, 5, 6. Kini Mrs. ko Jufy Pastor together with Mr. and Mrs. June and Josie Opidosa dito po ganun proper. Kada kiti ang nagdam nga ni Celine, ni Jennifer, ni Carlo, ni King. Ayan, good afternoon kada kayo. Apo dita kat agor ka ta DJ request na nga ano DJ request na tayo yun. GSM Blue. Ayan. Isa gana man. GSM Blue. Dating oras Apo para kanya yung nag-request. Ingat Kuya Melvin. Ipanagawid mo. Malagip mo pa'y biyag ko, di damot at nagamam. Di na magmuti ng berko, iniyawid nakjay balayo. Kasla di maungkot, dagito'y nga ragsak ka, gimapay na maliw ka. Ketsyapin ka kinauma iti kaawan mo nagsakit to'y pusong ko ita na sursurog aginom GSM Blue tanu mabarte ka inakmeten iyulda mausawa na kasla kala nakarabaw kaniya aniya naragsak ta di damot at agkaedda nagpatpat naguray basit awan turog ta pinanunot
na ti sabali Isyapayin ka inuwaksin Kaawan mo, nagsakit to'y pusong ko Kita na sursurog, aginong GSM Blue Tanong mabartekap, inakmetten iuldag Gemno mausawa na Kasya kala nakarabaw kaniya Aniya narasaktang idamutan at kahekta Gaputi mas na uken ay sawak ka Di mo pinanunot, pinairot na arakok ka Sukat na ti sabali At siyapayin ka inuwaksin Aniya naragsak ka Dadamot at agkaeta Nagpatpat nag-uray basit awan turog ta Di mo pinanunot tinairot nga arakot pa Insukat na ti sabali At siyapayin ka inuwaksin Di mo pinanunot tinairot nga arakot pa Insukat na ti sabali At siyapayin ka inuwaksin Isem kuman kenay salsa lumina Taing kumpara na ti artista Magusto man dayti nga ading Unay mangar at syut makaikat nagtibanog Tila di kaya't tano iprenog Maisayong nagtan dito'y saklot kon Anya ket din nga elegnan Idi at talatang ket ngay na naganatang Ket jak meten amalisyan Ramay ti balasang akiwan
saklot ko tay sumeten piman tinda ikambyo nakapatangak tiwal the passenger panagchansing nake nadawel irespetok latatang mukha barbare at ipasahes naket dadakel magusto man dayti nga ading tauray mangarap tiyok makaikat na tibanog tila di kaya't tano iprenog maisayong naten dito'y saklot ko aniyakit din nga alagnan idiyat daratang ken ngay na nagamatan ketsyang naten amalisyan ramay ti balasang nga akiwar 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 Agsublingur tapo iti 4 decade duo kalpasan di subok mo palagi 97